No cross. Anytime. The Democrats are there at the Fiasia, the Herald and Dawani, and I want find men Fiasia. And see, the Democrats are there, Hamekan. And no one else on the street. But for Beja, and to would just say, no fear that men in the question. Yes, so many are over whom you have with them. Yes, Samuya money fair. Or mine of Nasante or some much or more mamma, so Nina ye. Almost all mobile numbers, Nina ye. Yeah, there's a I said, I would have been so by Kutiaka. Yet the Munina say. What tie it to one pie boom? Kakrabia or the tie it to ye near so. Yamisha will be bia. More often a mobile banners or body and for Mumedu Jojo Mayen. Yanamo so I buy and run so the bedre, lay ye juma. It must say. And one manable, me said that dear prayer. Na a manable bene or how would they buy? Asempa me who a man at a day. Mammy found quite a bucket anymore. Abrapokua, when him say you will radio soon our Casano. Oh, yes, Namia Dum Kumasi for your Damasi, because Uko Kumasia or Mutiasia, say Banu Momo, Utoku Bekra, would to be the Momotia. Kumasi for in fact, Yadamasi pa, Amoya guy, ye differ for Momo. Ye talk be momo. Ye talk trident momo. Ye bibia ye talk bia momo. Ye difufu ye de momo ne tuai. Ye mre ya opeso kana asemi ana wo number me meti. Ye na ye nom ye de momo ne tuai. Menim se obeka se ne ye nom ye. O se Mama father Obaka ta. David nya botre posse. O ka se o se me de yan. O ma menya adwuma no. O se meje na girl number. One can lady girl. The Wakata delegate Katafa to so the Benim. Now, I brought him with him, Sassam Panim no pa, Mark Oliver Kevo. Oh, Oliver Kevo, yes, we're winning the regional chairmanship. No, we're winning. Mark Oliver Kevo, congratulations. Wow, the Eastern Regional Chairman for NDC. Eastern Regional Chairman at NDC. Mark Oliver Kevo, congratulations. Congratulations to you. Easy. Tidane bampo na chiro ye enti woni no you so mabato me na ye wayi na se no starting the best and you remember no num na chire kra o the see issues ni ade into the intervention of the national chairman of Swampofo and our communications officer Samije Fi amone tumi koye resolve ni mama adure no omutumi asabato na se okay enti didi mu kwa na adwo no kakra so we say Eastern region there for Swampofo dem enti ya enti obo adwuma ba ni nyina kɔwie ye no na Kevo adinkonim wabo adwuma waya de mu se na congratulations and come on yeah secretary na wo one mo kokɔ pray wa from place exactly amfa yeah na say wa be chairman chairman so omoyiro mo ho na oraba ko so a wono so ewi ni ye secretary honom no Baba Jama Kone. Okay. So he is one fine gentleman. Oboduma pa de mind this Eastern region. Okay. Enti Baba Jama Kone wo so ba bia obi ano me to che de ma ho. E na Kabore Hakman Kabore so leading konim. Ono so no me wish you all the best. Congratulations pa. E wo kom ko enti wo hye da Obokrata delegate Katafa to so nso a ho asam eda ha ya nchemu ni nyina no e wo ha sei. Enti wo hye mu nso a mo che se general secretary Edma NDC Jose no ketia John Siasie don ketia wono susu kokodrum wode mo cheche de CS amenti me ho asene ade ya eba ba eni ma ne how successful a enema akwakoye enti no ya we so bomu din konim ni nyina wo the best mia menua be ma Dallas na Alhaji Sidi Bello omo nyina so ye nkokofo omo so contest but unfortunately no omo ntumi awini yenim se we ka se better luck next time aden ya kensie oya den ya obi be wini obi be lose enti no my idea na wo hwe Katafa to so sia wo delegate anim ha efifian so a asempa Professor Kwesibotwe obade ato nsa frɛ no onya efie no adioso enwotwe 78 years obesom Ghana pa totoye na ja oba fie kro no bribia wo hia no na nim se na join so kra na mo ka se o no mo ne na book appointment po a am be an interview na arehosemi by but de besi bia ye o mo se si na no memenda e wo Kolebutichi hospital oba de fa ne kra ensie ye mo man Ghana wa ye ne fam de so mo man no ye da na se na eno achi no
asempa sa wo hye anim ha ya na mefa yera mark asibe yebo a asem yi ento aso okay mark asibe yebo aseda yi amonya botre mark no for yata first no na ye chairman Edma Finance Committee of Parliament Dr. Mark asibe yebo ase we de ya chopa eno de ma eye MPP emrasibidwafo na omo kase se finance minister nkasa ba so be present budgetary dinner omo be boycott no oso munya botre na nanu ya pamo mampane esake chasadubu aheno ama enoma enye stable sa ito munya botre na papa ne mra emeye budgetary dinner no na aibia efi hono mo ekono na budget se nti already budget ne bi omo mpam no sa na opachre kan sa so mu wi ase ne ye de yankita odi be koso na because tio boycott ne de munya botre se already budget no Oshe majority MPs no masem ne say omampani pam no amuko shi omampani on si omunya botre na o ye IMF negotiations o wi a say Marcus be ye boaso dia ba say on ready budget wi enti o wi ni nyina on be pam no ana say o wi atena ho o wi ani e say omo che say omudru ho no ma e na wo behunu but o say omunya botre ma no na omma no nye presentation no na finance minister Kanoforiata ono so na do to Ghana fo nyina wo krata fato so miensa wo de to Ghana fo nyina nim se wo ye nyina nkoso nye baako na ye nte ya ban na chi sanse ehihye ya ban no edi egu akwan so no enche enuma ebedane enuma ebesesa ama Ghana asori biem eno so e woda wo krata daily guide ose enche ose Ghana will rise again so atiase enti ye nyina ye remain united ye nkoso afa kroye na yehwe aban no bibia be ye fine eno ho asam edaha na mede wo ba daily graphic da bokrata mu na yera Kanoforiata ya no da he ka fa tutu edunsia bo amane wo se sebano se ode oman no sikasam ene ho akuntabo atudwa eni babia bia ejina GDP mo ne ho nkro no ba seban se okotu figures bi e dey presentation wasi be ensida eso no abaye presentation wakotu figures a eye misleading figures a enye correcta opeso de dada Ghana fo ma eye enfoni ne yese bibia de daye e wo Ghana wo bra entisa wasi nukro bia eni sansem ni mu wo sha eno so ka kwadu ahodo a dom kuma no ede abono na mso yete bedwako mo teso no eho no ko yi sa ensem wo nyina ano na wo kyese wadi no kre ama Ghana fo sadi o man ne ko sikasam tutu ejina nyina no de odi to dwabia no eye no kre ene wo ka no eno so ho asem e wo kratafa tutu dunsia e wo daily graphic na 2022 World Cup no ashase ene Senegal ena ebo Netherlands amone Netherlands na enra ena na making kan ye sports fo eni ni bi omo wo eba no in terms of sports na no mo chese for 92 good years ni a World Cup eba ye no the first time Qatar a breaking record no as a host country alusu ni opening game na ba Qatar for the umbeso ma ho de hwe because we share the course when na obi amu hosti World Cup pa montumi am for me team o wadai montumi am for me team what e bra for me team what we say we there ye team e ba be compete pa na say we there am abon true ka Uncle Yanko. Me ankasa na nra no. Uncle yo. Enra no na me in fact enye pass Ghana ebo a me de ya na me hweda ni interest enye se Ghana ebo ya na me ni interest. Enra ye fi kuma se ba ni ye hwe no kam. Kan kan titi tete bana for me na wase. Na yenda OPD ase. Oh my goodness. Bo pebiadi. Wole ye beba ho. Ye beba ho. Ni ye hwe kata no kam. Giant screen. Everybody. Ya jiji dem na ekoyi ka no so ne mu be de ntia me yesen ka me no ba no we bo na be da bi na mo na de mama baby me mo bai ma be drum kan ye ka ne de wontirem na ba mo betra ye ka levi enti no de ekoyi ya no nyame aduma ya woda e be ya Wachina brada wukoda ya wode ya Ghana jina kono iti mpatro wunye nya Ghana jesia kopebi wekapo me ya wada be hunu me ya wada ya je ya de o kololo de media bebre me am so me san wo ba ko bi wo ho aha se de aka nse mesusu me ba bi dia mom na mo de aka kan na ma ya ma me pepepe enti eno no ho asemo eda honom sorry ko enti no ye beko na asem ba ko so a na me pese
ade ayira me bata beba Dabi, but money eto not de for ma me nko da obo krata yi mu Yeah. Daily graphic na dey go so crowd. Daily graphic ya dey go so Right. kita mi Okay. na me pacho se ye de Ghana card de beto aba na se ye mfa nto aba no NIA na EC womo chese integration na womo se bia wo details ni ade ni nyina no beko NIA phone card so na card na kita wo no bibia ba so betumi de ato aba no womo chese ho dwumadie ekoso dendenden Professor Kenatefa na eka sansem wi nti o se omo ye adwuma no nti edida so ho no se ebre na abetodwa ebra isi diama no omobaye sansakran ni nyina ama eho ensenkan no aye pepepa enkonkoba se meba bedu on ma de Ghana card ne beto aba na no so kwakoda ne boachi bidin ena edom kuma ne nsem so omoka de kire isi ne se onimu se eno no mode be adwuma de a omo register omo nsanya kan omo card no isi ena pamfo no make sure se ena ye ebe issue cards no e de masafo ni nyina enti eno so eho asem wo Daily Graphic da obo krata yi mu a wo bie mu a edaha na ai asempa woni mo ma Senegal no beboy ne Netherlands. Omne Netherlands na beboy. Netherlands na boy, yeah. Land for the montanya de sa yes Switzerland fire. But that's a cracker because Netherlands team they easy sao. And Senegal so tough even though Sadio Mane because of injury, you know. Yeah, but still Senegal team no tough and solid pa. Let tell much. Ecuador so no mo yade. Metin say boy be Valencia mo body din sa. Mo body din sa wa bodwuma. Okay, over Facebook are you at the audio to her? Are you at the to her kama? And the Senegal and the Netherlands and 1600 there's a 4 p.m. Are you on? And England and Iran I know 1300 1 p.m. And USA and Wales 1900 7 p.m. Are you a me that say? Can't get to see how you are. You see, and matches a wohoni. Matches a wohoni. Matches a wohoni. A koyepa. Yabeshe, but Ghana the end of Yabesha pa. Oh, na Ghana the end of Ghana the end of Yabesha pa. Yabe fire hon so dia mama hu say. Yeta omachi. Yabe fire hon. Amama hu say yeta omachi pa. Na meduba Ghanaian Times da bokrata mu. Yeah. Wouldn't say we shall say ya we de wo kromo anglaga sisa na o say ka no. Yes, angloga ena anyanui mpachomatwa. Yes, anyanui. Yeah. Na wo mo kire se no. Ya call ho bachocho no ya call ho nyina. Ya call. Na wo sha e wo kratafa bode wa men kan hanasa. Yeah, many AC ohene ya call. Enti o mo kire se eye enema bi wo ho no ma eye abone sa anwea ni bia eye pose danger e de ama kromafo na ewo empotem wonom no enkro ni bi wo ho no ma kyese eye kra mene wo mo anesa ntem say no omo draw attention say de be ya empanyifo adwen beba so amrambo kwa me say mane we ma me boncho because ye ko ho wonim se wo ko ho a omo pro mo fia enwura na omo sesa no ena omo de begu epona no se de be ya eyiri a entumi mba omo fie na enwura no enti omo so see defense no na eye dwuma is it working obia prefer ni fia na omo aboabo no de aba begu nsuo na no se de be ya asoche ne bona se ebe mini omo a entumi enti be kona bola pa enti wo hye no work asoche ne boy entumi man na ya den netumi work asoche ne boy ya wure mo but de omo betumi aye no bola pa na ye de aye see defense e de wo ho de ekoso no in fact ya reho maami bia ye wura ne fie abrapokwa ye kohwe ye one ne ma be ye 5 Just insure na mene year babia. I say, oh, me na mini. I'm say, mami, ebe ye. Enti say, enya yiri dia, enya yize. Efa de hadwin. Enti empenyifo e wo ho no. Hadwin. Omo hwe ho asem mansin no assembly. Enti ho no e mansin ben. Angloga ho no. Angloga ye voter o. Voter. Regional minister Kraba ho. Oba ho. Regional minister ba ho. Enti no. Or you aware of the situation. Emra me ne twetwe nkomoso o mo try on say kakra bibia yiska enti o mo try say on be bomodi no matimi aye ho bibia nya easy. On about ball lecture me chia on ma try say still but more than a few any question because I'm here. Baby, I can some say what done for and no greater Accra region.
hadie ya omode aba no we adafo ba amloga de ne de in fact and many to many yes sempanyfo enhwe ho asemo enkama ye nti I think say dodo no ano Professor Kwachibosu Kwesiboche eso da ha na ye Dr. Makasebe ye bo no so na asem no eda Ghanaian Times upper MP senator no nti National Cathedral so ho nsem finance minister koyi no say parliament approve ye disbursement bi omo ye ne ade ne nyina no parliament am approve ansa na eye dwuma nti no so ho asem eda ha nti asempa great yes so far so good yeah na me ko die na because of aseda yeah damase e de ama bibi obaye obaye ne kwabna sante penyifo so eba ye nyina yeah that's say vice president to yera alankwadwo chairman so honorable Kennedy Ohume Wayefa honorable Kennedy Akomprekwa Japan MP se ba ye minister for works and housing asenso achi ye damase chese MPs no draw so me kasma go dia no aban pen for buy omo ye man ye fe pa ye damase me Samson Ahi me wera Collins Dauda chese members buy omo buy my ya man ye fe ye share ye tenase ye bibia bi na machia afiba ya kuma omahene kwabna sante ne wife ono so oje o fel so oya de achi palagwa omahene enua achi onso mechia opa wate Erica J NDC oje ne fugo buy omo buy man ye fe na apia stadium ye nchia apia stadium so ba bi obi a mechia opa akwaye na ye we di asempa nkwa ajaba ko be collapse won kan ha eti yedamase omahene baba di aka nyina od baba puom kumo ono so Saturday na nwumre makoba obegire mu adan makati ma we no abo